Yebo, ingeneza wethu impela sibona lapha ngensizwa ke dabuka phansi ke emzimkhulu ke emabhaceni usikweleti kumfaceliza njengoba besedileke izindaba ke ezinhle nezimnandi kubathandi ke nabalandeli ke umculo kaMaskandi ngawo ke umsebenzi wakhe ke omusha ke nobheke ngabovu bafowethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke cela baqale nginibingelele kuyona ke imbuso City MTV City nje masiqala ngenye channel ake wenza kulungile uciphize subscribe nawo notification bell cause uthola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengeneza wethu impela sibona lapha ngensizwa ke dabuka phansi ke emzimkhulu ke kulamabhaca uyena ke usikweleti ke umfukaceliza bafowethu impela ke usikweleti ke usithele izindaba ke ezinhle ke nezimnandi ke kubathandi ke nabalandeli ke umculo kaMaskandi njengoba ke seveze ukuthi ke umsebenzi wakhe kubolendele ke uthi ke uphume ke ngazo ke 29 zika January kodwa ke wengeneza wethu impela uthi sehlele phansi phana ke nabalungu bakhe ke babonisana bacha impela ke umsebenzi awuphume ke usukwini ke lakusasa kuyena kumhla ka 23 kuyena ku January kanti ke wengeneza wethu impela ke masikabheka nje impela ke sokusele wona ke amahora ka mbalo uthi wona ke lo msebenzi ke ohlosethi ke emizamo yami ke ukuthi ke udedelwe wengane zawethu kanti ke wengeneza wethu impela ke yona ke le album ke ubophele phana ke ezingoma ke ezu6 kanti ke wengeneza wethu impela ke sibonele phana ku track 2 lapha ke ebophele ke intokazi nayo ke edabuka phansi ke emzimkhulu kulamabhaca uyena ke uBritani. Hayi ke wengeneza wethu impela ke zinjalo ke izindaba ke ezinhle ke ngawo ke umsebenzi ke omsha kwakhe usikweleti ke ozophuma ke ngalo ke ilanga ke lakusasa wengane zawethu impela ke abantu ke abacuphe ke ngalo ke idatha ngoba yayi impela ke ziyakhala wengane ke zakwethu. Hayi ke mina ngembuzo City MTV ngithi nje bafowethu ke ake ngihle ngibonda idibani yona ivideo elandelayo.